nari nzi byinshi cyane ku buryo nagombaga gupfa. Tshisekedi amvanaho abarinzi anyambura abandindaga. Igice kinini cy'abagize umuryango wanjye kijya mu buhungiro, abandi baricwa barafungwa. Data umbyara arasebywa, ateshwa agaciro mu mudugudu mu ruhame n'umukomando wari kumwe n'abandi bantu, wari ufite abasirikare 17 bagendeye ku mabwiriza bahawe na Tshisekedi. Atese Colette Braeckman, iyo midugarara yose, ako karengane kose nagiriwe, umva nari kugwa muri Kongo. Nahisemo guhunga, mpitamo no guhora. Colette Braeckman ati ntabwo anyuzwe, uhisemo guhunga no guhora, kuki wiyunze na M23? Corneille Nangaa, musobanura mute ibyo kuba mushyigikiwe n'u Rwanda? Nangaa ntabwo numva neza icyo wita gushyigikirwa n'u Rwanda. Soutien décisif. Nashakaga kandi kubabwira ko sindi umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Icyo nzi kuba ingabo z'u Rwanda zirwana ku ruhande rwa M23. Kwihuza na M23 kwanyu, ubwo nimubona ko bishobora kuzabagabanyiriza icyizere mu banyekongo? Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi ba KOP rero nari maze iminsi mbibabwira ko nzabasomera inkuru ya Rossoir. Nubwo itinze hano ntabwo ari byo tureba, cy'ingenzi nuko amakuru arimo mu nkuru ziba zasohotse mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza zirimo amakuru avuga ku Rwanda cyangwa na Kongo, bari ngombwa icyambere kuzitunga ku iwacu kuri KOP ni ngombwa. Buri wese akazayirebera igihe yashakiye. Ndabizi ko harimo n'ababashe kuzisomera, ariko byanze bikunze hari abo tuba dushobora gufa. Impamvu rero iyi nkuru nayikunze nuko ikiganiro Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC Alliance Fleuve Congo, yihuje na M23, yakigiranye na Colette Braeckman. Colette Braeckman nawe ni umunyamakuru umenyereye kano karere. Muri icyo kiganiro niho Nangaa yavugaga ati uriya mugabo Tshisekedi ibyo yigira ni nge namushyize ku butegetsi. So rero reka tubirebe. Colette Braeckman ni umunyamakuru w'umudamu unakomeye, arakuze, n'uwo muri 46, ariko n'ubu aracyakora. Ntabwo akora inkuru nyinshi, ariko imbaraga arazifite. Ngena nabonanye nawe mu Bubiligi, akunda gutanga kubera ko kano gaca kazi kuva kera imanza nyinshi za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ibindi byabereye mu Rwanda byinshi yabikurikiraniraga hafi. Niyo mpamvu yabaye
mutangabuhamya muri Arusha n'izindi manza z'i Burayi, nta rubanza ngira ngo imanza zose ziri mu Bubiligi abahari nk'umunyamakuru ariko ashobora no gutangamo ubuhamya. Uyu mudamu rero akorera ikinyamakuru Le Soir, kano gace baramuzi cyane, bino bice baramuzi cyane, yanditse byinshi. Kano gace ka Afurika yo hagati arakazi cyane, icyo bita yanditse icyo bita le monde diplomatique. Hari iyo ni article yanditse, hari iyo yanditse Rwanda Genocide, aho yageragezaga kuvuga uruhare rw'abafaransa muri Genocide yakorewe Abatutsi. Hari n'ibindi yagiye akora, izindi nkuru, hari n'ibitabo yanditse Le Dinosaure, Le Zaïre de Mobutu. Ubwo ni ukuvuga ngo dinosaure ntabwo nzi uko nacyita, ni bakita niba ari ikivejuru, niba uko bacyita mu Kinyarwanda, ariko ni ibinyamaswa binini, ibinyamaswa binini bya kera bitakibaho. Iyo mpamvu Nyiragongo nino ahangaha yanditse ngo Le Dinosaure, Le Zaïre de Mobutu. Dinosaure ubwo yashaka kuvuga Mobutu parce que yari umuntu ufite ibigango muri politike ibigango muri Zaire y'icyo gihe. Hanyuma yandika Rwanda Histoire d'un Génocide, u Rwanda amateka ya Genocide. Akora kuri Congo, yandika Rwanda Burundi Relation de Violence, yanditse muri 1996. Yandika icyitwa Terreur Africaine muri 1999. Terreur ni ubwoba nyafurika. Yandika Le Nouveau Prédateur muri 2003. Le Nouveau Prédateur ni nka ubwo nabyita ngo ikira ibyonnyi bishya, ariko ubwo ni muri politique. Yandika Lumumba un crime d'État, Lumumba icyaha cya leta. Yandika ejo bundi yandika Kabila prend le pouvoir, les prémices d'une chute, la campagne victorieuse de l'AFDL. Ahangaha iki yavugaga Kabila père, avuga ati Kabila, Laurent Désiré Kabila afashe ubutegetsi, ati ibimenyetso by'uko ingoma ya Mobutu igiye guhirima. Nyuma ati la campagne victorieuse de AFDL. AFDL ni nk'impuzamashyaka, Alliance des forces démocratiques pour la libération, ni kumanza yitwaga. Iyi niyo yafashe ubutegetsi, niyo yakuyeho mu buto fete, yari irimo Laurent Désiré Kabila, yari irimo abo muri RCD, yari irimo n'ibihugu by'amahanga bituranye na Congo. Murabyibuka icyo gihe cyabitwaga Babizima Karaha, bariya ba Azarias Ruberwa. Hanyuma yandika n'ikindi cyitwa La guerre enfant admis 300 000 enfants soldats dans le monde, comment combattre ce fléau. Hanyuma iki cyo yavugaga ku isi yose, avuga ko hari abana 300,000 bashorwa mu ntambara ku rwego rw'isi, bati iki cyorezo tuzakirwanya dute. Hanyuma yandika n'ikindi gitabo Congo 1960, échec d'une colonisation. Avuga ati Congo yo muri 60, ubwo ni igihe cyo cy'inkubiri y'ubwigenge bw'ibihugu. Avuga ati échec d'une colonisation, nuvuga ngo abakoloni baratsinzwe, kandi ubwo bavugaga ababirigi. Nibi ngibi turi kuvuga byose bigenda. Le Soir niyo mu Bubiligi, Colette Braeckman no mu Bubiligi, kazi Ububiligi bwakolonije ibi bihugu, bwakolonije Congo, buragizwa u Rwanda n'u Burundi nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Ibyo byose bivuze ngo amateka ya kano gace n'Ububiligi arasobekeranye. Niyo mpamvu iyo igihugu kimwe kigize gitya, bari ibintu bifite imbaraga. Ubushe twababwiye, twarebaga uburyo u Rwanda rwahisemo guhagarika
imibanire n'ubutwererane hagati yarwo n'igihugu cy'Ububiligi. Hanyuma tunababwira ukuntu n'Ububiligi bwahise bureyajisa buvuga buti ahubwo natwe muradutanze, natwe twari dusanganwe uwo mugambi wo kubihagarika. Katurebe rero ikiganiro kirambuye Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa politique wa AFC Alliance Fleuve Congo yamaze kwihuza na M23. Turebe rero ikiganiro kirambuye yagiranye na Rosoir, n'umunyamakuru Colette Breckman wa Rosoir, bavuga ku bibazo biri muri Kivu, aho Nangaa muri rusange ibyo yavugaga ati ikibazo kiri hariya mbere na mbere ni ikibazo cy'imbere muri Congo. D'abord une crise interne congolaise. Nkunda kubibabwira nubwo abantu sinzi impamvu, niba ari amahanga, niba ari bampatse ibihugu, sinzi akantu kabyihishe inyuma. Kuba kugezana n'ubu ibintu byose babirebera muri optique yo kuvuga ngo ni M23 abanyekongo bavuga ikinyarwanda, kandi deja hari abandi bamaze kwiyunga nayo batabafitanye isano na Kivu, badafite aho bahuriye n'ikinyarwanda, ariko abantu bakagumana mu mutwe icyo kintu. Sinzi ubwo sindamenya agenda ibiri inyuma, ariko abanyamakuru uko bagenda bandika, uko bagenda bakoza ibaba muri wino bakandika, uko bicara imbere ya mudasobwa, tuzagenda tumenya ikibyihishe inyuma. Kuko ngewe mu mirebere yanjye nabonaga ko AFC ikinjira mu mukino bigiye kuvanaho yasura ituma ibibera muri Kongo babihuza n'u Rwanda, kubera ko ntabwo AFC ari y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ni y'abanyekongo baturuka ahantu hanyuranye. Nkunda kubivuga, Kanyuka n'umukasaye nka ntuza nka Tshisekedi, nuza ni Corneille Nangaa n'uwo mu majyaruguru muriho Uwele, n'abandi. Ariko sinumva impamvu AFC yamaze kuza abantu isi yose igakomeza kubifata nkaho harimo igakomeza kubihuza n'u Rwanda. Kuba hari abanyekongo batavuga ikinyarwanda bataraho muri Kivu baje mu mukino wo gukemura ikibazo kiri muri Kongo, ni ukuvuga ngo ce n'est plus la rwandité, ntaho cyangwa la rwandophonie, ni ikibazo cya Kongo muri rusange, imiyoborere, imicungire y'umutungo, ibiki byose, gouvernance, ntago bikiri icyo kibazo. Niyo mpamvu na coordinateur wa AFC Corneille Nangaa avuga ati c'est une crise interne congolaise, ni ikibazo cy'imbere mu gihugu cya Kongo, mu bakongo mani. Envoyé spécial Colette Breckman ati mu gihe rero intambara yongeye kubura muri Kongo, hanyuma Goma igafatwa na M23, Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa politique wa AFC Alliance Fleuve Congo, yavuganye na Rosoir. Ati iyi interview yabereye i Goma muri Hotel Serena itariki 9 z'ukwa 2025. Very sorry, urumva inkuru imaze ukwezi ariko ibivugwamo ntibisaza. Ikiganiro cyabereye muri Serena i Goma muri Hotel Serena itariki 9 z'ukwa 2025, kuba kimaze ukwezi. Désolé, munyihanganire, naratinze, nabuze umwanya, hagiye haza ibindi byinshi ku mpamvu zinyuranye, ariko mbizanye kubera ko 1 ibirimo birakenewe, 2 no kubibika hano mukabireba mwitonze, mukazabireba mwitonze. Hanyuma rero uyu Corneille Nangaa nuwahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora yigenga, yabashije gushyira Felix Tshisekedi ku butegetsi mu matora ya 2018. Aragaruka rero ku bibazo biteje imidugararo muri kariya karere. Ikibazo cya mbere, Colette Breckman, ikibazo cya mbere, nyakubahwa coordinateur Corneille Nangaa, inama yabereye i Dar es Salaam yahuje abakuru b'ibihugu nyafrika bavuga ku kibazo cya Kongo. Mwebwe mwahise muyibona mute? Quels sont vos premiers commentaires? Ikimara kuba ikirangira mwayibonye mute? Corneille Nangaa: ngiye mu maso yanjye narabibonye, ndanabyumva, icyo mbona nuko bafashe imyanzuro ifatika Kinshasa igomba gushyira mu bikorwa.
dufite ikibazo mbere na mbere gikomeye kandi kireba abanyekongo imbere mu gihugu. Bagabanya uburyarya kandi bumve ko bakore ku buryo bumva ko ibibazo bya Kongo bigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Dore hashize imyaka 30 igihugu cyacu kiri mu bibazo. Mu gihe kizaza bizasaba ko dufata uburyo rukusanya approche holistique bizahuza rukusanya tukareba impande zose, amasura yose, aspect zose z'ikibazo. Impamvu ya mbere y'ikibazo cyo muri Kongo ni ikibazo cyo kuba nta leta ihari. Impamvu ya kabiri nuko ijyanye no kuba ari ikibazo cya politique n'imiyoborere mibi. Hanyuma impamvu ya gatatu ni ikibazo cyo kutwerera, no kuba bagitwerera irangamimerere, question identitaire, cyane cyane ivangura, kwirukana no guhakana bamwe mu banyagihugu. Icyo ni icya gatatu. Icya mbere nta leta ihari. Icya kabiri politike n'imiyoborere mibi. Icya gatatu kwihakana abanyekongo, bagahezwa, bakicwa, bakirukanwa. Ingaruka rero z'ibyo bintu ko ari bitatu ni izi ngizi. Ubu ni nanga ukomeza kuba nta leta ihari. Kuba nta leta ihari bituma havuka imitwe yitwaje intwaro, ngaho mayimayi n'abandi. Ariko nanone bigatuma amabandi yose n'inzererezi mu bihugu duturanye, amabandi yose n'inzererezi zituruka mu bihugu duturanye bahita ibyo bituma bahabona ubwinyagamburiro cyangwa se terrain favorable, ahantu bisanzurira. Voilà bituma babona urwisanzuriro. Abo ngabo twavuga nka IDF y'Abagande, Force Démocratique Alliée, iyo avuga ati ADF ivuga ko ari Islamu y'Abagande. Hakabamo FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. Abangaba bakorera muri kano karere, cyane cyane muri parike ya Virunga na Mbororo mu majyaruguru. Hakiyongeraho n'abarwanyi b'abamayimayi baterwa inkunga bakanafashwa na bamwe mu baminisitiri b'i Kinshasa. Aba nibo bitwa Wazalendo, les enfants du pays. Wazalendo, les enfants du pays cyangwa les patriotes, abakunda igihugu. Aba rero bakaba bashyigikiye leta. Ikibazo cya kabiri Colette Breckman abaza Corneille Nangaa, mwebwe ni ibiki mubona mushinja Tshisekedi? Corneille Nangaa agasubiza ati Felix Tshisekedi ariho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, isi yose irabizi. Ati yirwa beshya ko yagize amajwi 74% mu matora aherutse, atariko iyo mibare ni imihimbano. So les chiffres fabriqués. Uwari watsinze amatora arazwi. Hanyuma ahageze azana ubutegetsi bw'igitugu, dictature sauvage, ubwo sinzi ko bw'igitugu burenze, burimo imikorere mibi n'ubunyamusozi. Abeshya itangazamakuru. Miserer la presse.
amira yes, ati yazanye dictature sauvage, ubunyagitugu burengeje, sauvage maladroite, ubunyagitugu burengeje kandi bukoze nabi, buniga itangazamakuru, bufunga abatavuga rumwe na leta, abandi bagahunga, noneho kandi bamwe bakanicwa. Aho niyo yavuze dictature sauvage, ça c'est la sauvagerie. Dictature sauvage maladroite irimo gucecekesha itangazamakuru, gufunga abatavuga rumwe na leta, kubirukana mu gihugu cyangwa bikaba ngombwa ko bahunga, no kwica bamwe. Uwo ni Corneille Nangaa, perezida wa komisiyo y'amatora yashyizeho Tshisekedi. Ati bamwe mu babigiramo uruhare yes, ati bamwe mu batumva kimwe ibintu batabyumva kimwe na Tshisekedi, harimo uwahoze ari perezida Joseph Kabila, byabaye ngombwa ko ahunga, n'abandi bantu bazwi muri politike nka Moise Katumbi n'abandi. Ati hari abantu benshi b'abanyapolitike bafunzwe ubu mu magereza, bafunzwe n'ubutegetsi, bari mu magereza ku mpamvu za politike. Nangaa ati igihugu cyamaze kwinjira mu miyoborere ishingiye ku bwoba, ku cyoba, aho ubutabera aho ubutabera bwanizwe bukaba bukoreshwa ubutabera bukoreshwa ku buryo abantu bahimbirwa ibyaha bagakatirwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku bijyanye n'ibyo, abantu benshi bo muri turi bisanze bagomba kuva ku butaka bwabo bahungira mu bihugu duturanye, cyane cyane i Bugande, kubera iterabwoba ryakorwaga na Johnny Luboya, na General Johnny Luboya. Uyu nguyu akaba ari mubyara wa Tshisekedi. Atanga urugero avuga ati abantu bo muri turi benshi barahunze kubera iterabwoba rya mubyara wa Tshisekedi witwa Johnny Luboya. Ikibazo cya gatatu, uwo ni Colette Braeckman abaza Corneille Nangaa ati ni iki cy'ingenzi mushinja guverinoma, mugaya kuri guverinoma ya Tshisekedi? Corneille Nangaa ati Tshisekedi yashyizeho ubutegetsi bugizwe n'abantu bafite inenge ebyiri: abaryi ba ruswa nta mwete n'abadashoboye, les corrompus et les incompétents. Dore tureba abantu banyereza umutungo mu bigega bya leta, ku buryo ibyo turi kubona nta na rimwe byigeze bibaho. Abajura bahari ubu ngubu nta na rimwe bigeze babaho. Icya kabiri, yafashe leta ayihindura iy'agatsiko k'ubwoko bwe, cyane cyane noneho umuryango we. Ati kuva muri Uwere kugera muri Katanga, ibi ntabwo ari reka komantere yanjye. Uwere ni iwabo wande w'uyu uvuga wa Corneille Nangaa, ho Uwere. Ati kuva muri Uwere kugera muri Katanga, ho Uwere iba mu majyaruguru ahegera South Sudan na Central Africa, Katanga ikaba mu majyepfo. Ubwo ni nk'aho avuze ati kuva mu majyaruguru kugera mu majyepfo, uciye muri Nord Kivu, kuva Uwere kugera Katanga uciye muri Kivu y'amajyaruguru. Ati ibirombe byose by'amabuye y'agaciro ubu kuri no saha ni ibya famiye ya perezida. Ati Kinshasa kugira ngo ubone isoko rya leta,
kugira ngo ubone isoko rya leta bisaba kunyura ku mategeko, bisaba kunyuranya n'amategeko ashinzwe amasoko. Ati kugira ngo udafungwa, ati hakorwa ibinyuranyije n'amategeko kugira ngo birinda gufungwa cyangwa gufungurwa, mu bijyanye no gufungwa no gufungurwa. Ati kugira ngo ubone iryo soko, ati kugira ngo ukwepe igifungo cyangwa ufungurwe, bisaba ko usinyirwa, bisaba ko ubushyigikiwe na nyina wa Tshisekedi, abavandimwe be cyangwa inshuti ze. Yes, yeah. Ati Kinshasa kugira ngo wirinde igifungo, kugira ngo ufungurwe, byose bisaba kuba ushyigikiwe na nyina wa Tshisekedi, abavandimwe be cyangwa inshuti ze. Ati ni nako binameze kugira ngo ubone umwanya wa politiki. Ati ibi ngibi no ku bwa Mobutu nta na rimwe byari byigeze bigera kuri iki kigero. Ikibazo rero kijyanye n'irangamimerere, question identitaire, Tshisekedi yaciyemo abaturage mibice, azana ibintu byihezwa mu madisikuru abiba urwango yo yibasira imiryango imwe n'imwe, amatsinda y'abantu amwe n'amwe, cyane cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda. anashyiraho guhigwa kw'abantu bamwe na bamwe bishingiye ku masura. Ati ubwicanyi bwabereye muri Turi nabwo ni urundi rugero. Nanga agakomeza agira ati hari kandi gahunda yakozwe, operation zo kwimura abantu, zo kuvana abantu mu gice kimwe babajyana mu kindi, bitarigeze bipangwa, kugira ngo wowe ubwe abone uko yinjirira ibyo bice. Aho ngaho twavuga nka Katanga. Ati hari abavanywe ikatanga, Katanga de ressortissants du Kasai. Hari abavanywe muri Kasai boherezwa muri Katanga. Ikibazo cya kane, Colette Braeckman wa Roswara ati ariko nubwo uvuga ibyo 2018 ko ari wowe wari perezida wa komisiyo y'amatora yigenga, ni mwebwe rero mwashyizeho Tshisekedi, muvuga ko ari we watsinze amatora, urabisobanura ute iryo hindagurika? Ko ari we wamwishyiriyeho, ko ari we wavuze ko yatsinze, ukaba utangiye kumwigarika. Corneille Nanga, reka tubanze twibukiranye uko ibihe byari bimeze muri icyo gihe. Ayo matora yagomba kuba yakabaye muri 2016, asubikwaho imyaka 2, aba muri 2018. Ayo matora yaragamije gushaka uburyo habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bw'amahoro, ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bw'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe, ubwo ni Joseph Kabila, n'uwinjiye watsinze amatora nyuma y'imyaka 60 ya independence y'ubwigenge. Ni ukuvuga ngo n'ubwa mbere byari bibaye ko hagiye kubaho ihererekanya bubasha hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida mushyashya. Kuva Kongo yabona ubwigenge, icyo gihe ayo matora ya 2018 niyo yari agiye kubamo icyo kintu cyitwa ngo guhererekanya ububasha hagati ya perezida uvuyeho na perezida uje, kuko abaperezida ubwo babanje bose bari baragiyeho kubw'intambara bakanavaho kubw'intambara. N'ubwa mbere hari habayeho abaperezida bagiye guhererekanya ububasha binyuze mu matora. Ubwo arimo arasobanura coincidence uko byagenze kugira ngo
yemeze ko hatsinze Tshisekedi aho kuba hatsinze undi. Ati rero ubwo buryo twakoze bwo gukina ku makarita nibwo abanyekongo bari bategereje, kandi n'umuryango mpuzamahanga nibyo bari badutegerejeho. Alors amatora rero arangiye yagaragazaga ko hatsinze Martin Fayulu wari wamaze guhigika Felix Tshisekedi na Emmanuel Ramazani Shadari. Shadari yari uwo mu ishyaka rya Kabila, Fayulu yari Murindi, na Tshisekedi wo muri mu ishyaka rindi riri ku butegetsi muri Kongo. Hanyuma rero ubuhezanguni bwe no kutumva ubuhezanguni bwe bwatumaga akomeza yikeka perezida uvuye ku butegetsi muri rusange, noneho by'umwihariko abasirikare bahari. Bati rero twashoboraga kwisanga habaye nka kudeta hakameneka amaraso mu mujyi wa Kinshasa. Hanyuma un compromis africain. Ibintu rero biza guhinduka mu buryo bwa kinyafurika. Mu buryo bwa kinyafurika haza kuboneka umwanzuro wa kinyafurika, kandi uhabwa umugisha n'umuryango w'abibumbye na bamwe mu bihugu na bamwe mu baperezida b'ibihugu bya Afurika. Aha aravuga ngo hari risike ko kubera ko ingabo abasirikare bari bakemera perezida uvuyeho, hari risike ko bishobora kuba byateza kudeta, perezida wari uriho agakora kudeta kuko yibonaga mu gisirikare, hanyuma iyo kudeta ikaba yateza kumeneka kw'amaraso mu mujyi wa Kinshasa. Noneho bafata umwanzuro ujyanye na kinyafurika kandi wemerwa n'umuryango w'abibumbye. Nanga agakomeza ati icyari kigenderewe rero, intego nyamukuru yari yo gukiza igihugu, gukiza abaturage, sauver la nation. Ubwa mbere inzira y'amahoro yarabaye, kandi munibuke ko njyewe ubwanjye uwari unyunjirije n'umujyanama wanjye mu bya tekinike twahawe ibihano mu rwego twahawe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati rero uwo mwumvikano icyabaye uburyo bwo gukemura ibibazo twirinda ko haba intambara, niyo byamaze imyaka 2 gutinza amatora. Ati rero aho amariye kugira imbaraga, Tshisekedi yahise yiha intego yo kuburizamo abatangabuhamya, abari bafite amakuru, abatangabuhamya yabonaga ko abafite amakuru kuri ibyo byabaye. Amaze kugira imbaraga atangira kuburizamo, neutraliser, kuburizamo abantu bose bafite amakuru kuri ibyo byabaye. Nyuma y'imyaka 2 biza kujya hanze. Hari umujenerali ukomeye cyane witwa Delphin Kahimbi abarapfuye, abarishwe. Vital Kamerhe abagiye muri gereza. Ngewe ubwanjye batangira hari seroma, batangira kuntesha umutwe, batangira kunjyana mu nkiko,
bankomvoka bampamagaza buri munsi. Ku bwa Tshisekedi nari nzi byinshi cyane ku buryo nagombaga gupfa, nari nkwiye urupfu. Nyuma yaho ibindi byose turabizi. Tshisekedi amvanaho abarinzi, anyambura abandindaga. Igice kinini cy'abagize umuryango wanjye kijya mu buhungiro, abandi baricwa barafungwa. Data umbyara wari umukuru w'umudugudu, shefu Kutimiye, niko pana umudugudu ni mutoya, ariko wari umuyobozi gakondo, arasebywa, ateshwa agaciro mu mudugudu mu ruhame imbere y'abaturage be, ateshwa agaciro n'umukomando w'imyaka ateshwa agaciro n'umukomando wari kumwe n'abandi bantu, wari ufite abasirikare 17 bayobowe na Data umbyara wari umuyobozi gakondo, yateshwa agaciro mu ruhame mu mudugudu wose, ateshwa agaciro n'umukomando wari uyoboye abandi bagenzi be 15 bagendeye ku mabwiriza bahawe na Tshisekedi. Atese Colette Braeckman, iyo midugarara yose, ako karengane kose nagiriwe, wumva nari kugwa muri Kongo. Nahisemo guhunga, mpitamo no guhora. Colette Braeckman ati ntabwo anyuzwe, uhisemo guhunga no guhora, kuki wiyunze na M23? Corneille Nangaa ati mu mizo ya mbere Tshisekedi yabanje kuganira na M23, kubera ko yarayibonaga ko M23 yari ifite abasirikare beza, ashaka kugira ngo abinjize mu gisirikare, ashaka kugira ngo abinjize mu basirikare bamurinda we ku giti cye, cyane cyane ko we yapingaga abandi, yapingaga abarinzi bahoze barinda uwamubanjirije ariwe Joseph Kabila. Arangije ahitamo avuguruza, atesha agaciro ibyo bavuganye byose na M23. Noneho ashaka kugeraho ashaka kubafunga, kubafata ngo bafunge cyangwa yice abayobozi ba M23. Ibi rero nibyo bisobanura impamvu M23 yongeye kubura intwaro. Kubindeba rero ngewe nka Corneille Nangaa, nteshwa agaciro, mbangamirwa, persécuté, harcelé, ingirirwa karengane ku buryo bwose, k'ingeri zose, byose mfata umwanzuro wo kurwana, mpereye mu gushinga ishyaka rya politike. Byarangiye nisanze mu buhungiro, nshingiye ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi maze kumva neza ko umunyagitugu yumvishwa n'imbaraga, twebwe na M23 n'abandi badushamikiyeho twafashe umwanzuro wo guhuza imbaraga no kuguma no kudakura mu rugiye, tukaguma ku rugamba. Ngayo nguko Alliance Fleuve Congo yavutse, ivuka ari umuryango ugizwe n'amashyaka ya politike n'ibyama biri politiko militaire bifite n'andi mashyaka afite n'andi mashyaka politike ariko afite imitwe y'ingabo iyashamikiyeho. Hazamo n'imiryango itari ya leta, hazamo n'abari hanze y'igihugu muri diaspora,
kugira ngo urugamba tururwane dushikamye. Ikibazo cya gatandatu, Corneille Nangaa, musobanura mute ibyo kuba mushyigikiwe n'u Rwanda? Nangaa ntabwo numva neza icyo wita gushyigikirwa n'u Rwanda, soutien décisif. Nashakaga kandi kubabwira ko sindi umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Icyo nzi, icy'isi izi, nuko Tshisekedi yavuze ku mugaragaro ko agamije, afite intego zo gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Kubw'iyo mpamvu yatangiye arabarura, areba abantu, atanga ibikoresho, atanga amafaranga, atera inkunga FDLR, atanga inkunga kugira ngo agere kuri iyo ntego. Yahise atangira abarura ba FDLR, avugurura ubuyobozi bwabo, abaha ibikoresho, abaha n'amafaranga. Yanageze naho mu barinzi be ashyiramo aba FDLR, ku buryo ari nabo bahora imbere, kandi abo ngabo akaba ari bo bahora imbere ku rugamba mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Alors rero niba ibyo yakoze byaba byaratumye u Rwanda rutangira gushaka uburyo rwakwirinda rukurikije ibyo rwabonaga, ibyo ntago bindeba. Intambara, urugamba rwa AFC M23 ni urugamba rw'abanyekongo rufite intego yo kongera kubaka leta ibasha guhangana, kandi rugahangana n'impamvu nyamukuru, impamvu za mbere na mbere zateje amakimbirane ahoraho mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amabuye y'agaciro aherereye mu burasirazuba bwa Kongo akunda kugaragazwa nk'aho ariyo ntandaro y'intambara. Mu bireba AFC ntabwo ari byo. Umwanzuro twafashe tariki ya 7 z'ukwa 5 2024, AFC yabujije abantu bayo bose kwivanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igihugu cya Kongo nk'igihugu kiri hagati mu bihugu, nk'igihugu kiri hagati y'ibindi bihugu, bigaragara ko amabuye y'agaciro ava muri Kongo ajyanwa ku isoko aciye mu bindi bihugu nka Uganda, u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Zambia, Angola n'ibindi. Ubwo rero guhita hemezwa ko ikibazo cy'amabuye y'agaciro bakagihuza n'u Rwanda, ibyo ni propagande ikorwa na Kinshasa, ni isebanyabuhanga ifatira kuri Kinshasa. Amabuye aca mu bihugu byinshi, ariko bagahitamo kuvuga ngo ikibazo bakakigeka ku Rwanda. Ati iyo ni propagande ya Kinshasa. Ikibazo cya 7, ati musobanura mute kuba ingabo z'u Rwanda zirwana ku ruhande rwa M23? Nangaa ati ibyo bivugwa n'abashaka kwerekana ko nta mbaraga dufite, kandi bikorwa na Tshisekedi wigeze gushaka
nawe aramubaza Colonel Nanga ati ni gute mutesha agaciro ingabo zacu mu gihe Tshisekedi wubwe yari yarisabiye M23 kumurinda. Kinshasa ihorana amagambo ya propagande ashingiye mu gutera urujijo ku buryo abanyekongo bose bavuga ikinyarwanda bitwa abanyarwanda. Birumvikana cyane ko kuba bamwe mu barwanyi bacu bavuka Rucuro, bavuka Masisi, bavuka Nyiragongo, bavuga ikinyarwanda. Ese duhita twemeza ko ari abanyarwanda? Ibyo ni propagande mbi kirimbuzi ishaka gusobanura ishaka gusobanura imbaraga nkeya z'abasirikare ba leta no guhisha isoni. Arakomeza ati ninde Colonel Nanga ninde washenye ikibuga cya Goma ku buryo uno munsi kimaze igihe kidakoreshwa? Kuki mwabikoze? Ninde kuki byakozwe? Écoutez Breckman, icyo mpamya nuko twashyizeho umurongo ntarengwa ku barwanyi bafatanya na leta ya Kongo. Twabahaye umunsi ntarengwa wo kuba bavuye muri icyo kibuga. Ubwo coalition du régime Kinshasa ngo FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi twabahaye umunsi ntarengwa wo kuba bavuye mu kibuga. Aranabisubiramo ati abo ni FARDC, FDLR na Wazalendo, Abarundi, SADC, nuvuga ngo SADC, les troupes SADC Sud-Africain, Tanzania et Malawi. SADC abanyafrika y'epfo, abatanzania n'abamalawi n'abandi bacanshuro b'abanyaburayi, tutibagiwe abo muri MONUSCO. Hanyuma igrupe bamwe mu ba FARDC n'abandi barwanyi zindi ngabo mpuzamahanga usibye FDLR n'Abarundi nibo bashatse kuguma kwizima. Mu gisubizo cya Nanga reka mbivuge mu magambo yandi, baramubaza bati ninde wahagaritse ikibuga gukoreshwa, kuki mwabikoze? Avuga ati twatanze ultimatum, twabwiye abantu abarwana ku ruhande rwa leta ko twabahaye umunsi ntarengwa wo kuba bavuye kuri icyo kibuga. Tumaze kubivuga bamwe barabyemera, ariko FDLR n'Abarundi baratsimbarara. Abo rero nibo bakoze nibo batumye ikibuga cyangirika. Imirwano yarabaye, hanyuma bituma hatakara abarwanyi benshi mu mpande zombi, haba ku ruhande rwacu no ku ruhande rwa Kongo. Bishatse kuvuga ngo ayo ni amagambo yanjye, iyo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bemera ultimatum yari yatanzwe na AFC M23 yo kuva mu kibuga, iyo bahita bavamo Abarundi na FDLR ntibagire resistance, ikibuga abari kizima. Ngo nicyo ashatse kuvuga. Nta mirwano iba yarabaye iyo bubahiriza ultimatum. Ikibazo cya 9, yego ndimo ndagana ku musozo. Ati nyakubahwa Colonel Nanga,
mu gihugu kigari nk'iki cya Kongo mubona AFC ifite ubushobozi bwo kugera ku baturage bose ba Kongo? Colonel Nangaa ati kuva AFC yashingwa tariki 15 z'ukwa 12 2023 mu gihe cy'umwaka umwe AFC yamaze kugera ku banyekongo bose. hari abasore n'inkumi bavuye muri Turi mu ntara y'Uburasirazuba, hari abavuye Kinshasa, hari abavuye Katanga, hari abavuye muri Ekwateri, baza badusanga ngo dufatanye urugamba. Ahangaha ibyo tuvuga ni impamvu ifatika ireba abanyagihugu bose. Uyu munsi intara zose birirwa baduhamagara ko badutegereje, kandi muri buri ntara tuhafite abakozi bacu n'abasirikare biteguye urugamba. Propagande rero ikwirakwira ry'amagambo ryibasira M23 yatangiye ni umugambi, ni propagande irimo ubugizi bwa nabi itagize ikimaze ahubwo ari yo gusenya. Ndaguha urugero, umuryango icyama cyacu AFC M23 kirimo abantu b'ingeri zose bava mu ntara zose. Urugero, Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wacu wa gisirikare, avuka muri Kongo yo hagati mu gihugu. Noneho Lawrence Kanyuka, umuvugizi wacu mu bya politike, we ava muri Kasai. Abarwanyi bacu bava ahantu hose mu buryo bwose, ahantu hose, naho tumaze gufata bahita baza bakadusanga. Abanyekongo bose bakeneye, bose banyotewe impinduka kandi za vuba. Alliance AFC igomba muyifate nkaho ari nk'urugaga ruhuza abanyekongo barambiwe ubutegetsi bubi. Cyanyuma hanyuma se kwihuza na M23 kwanyu, ubwo nimubona ko bishobora kuzabagabanyiriza icyizere mu banyekongo? Madame Colette Breckman, intego yacu ntabwo ari ukwigarurira imitima y'abanyekongo, ahubwo intego yacu niyo gukemura ibibazo by'abanyekongo ari nabyo byacu. Umuyobozi mwiza arakora, ntabwiriza ubutumwa, ntagendera mu kigare, ahubwo ikigare nicyo gikurikira umuyobozi mwiza. Niba turigoma nuko hari ibyo tutabonye neza, twemera gukora, twemera kugira impinduka. Na n'ubu turacyatsimbaraye ku ntego zacu, nta n'amafaranga dufite yo kwishyura abavugizi ba lobbying. Turagenda tunasonga mbere, twarabyiyemeje, tuzabigeraho. Tuvugira abahejwe, tuvugira abateshejwe agaciro, tuvugira n'abamaze gukatirwa urwo gupfa. Ni intambara y'ubuzima niyo
ni intambara y'ubuzima kandi niyo mpamvu yacu ikomeye dutsimbarayeho. C'est notre cause est noble. Twahagaritse isahura mu mujyi wa Goma, tuzana amazi n'amashanyarazi, tugarura iminara y'itumanaho, turataha dushyiraho ubutegetsi abaturage bibonamo. Impamvu nyayo y'urugamba rwacu nuko Kongo, impamvu nyayo y'urugamba rwacu ni Kongo, kandi twamaze gufata umwanzuro, ko ahazaza h'igihugu cyacu hari mu maboko yacu. Inkuru nuko irangira. Komantere nkeya rwose, ibi nibyo nahereye kare mvuga. Eve Warake Corneille Nangaa yabisubije Colette Braeckman ko yaramuteze umutego, niko navuga, amubaza ati ese ko mwaje kwivanga, ikibazo cya nyuma avuga ati ese kuba mwarivanze na M23 ntibizabagabanyiriza amahirwe yo kugira ngo abagiye Kongo babibonemo. Cyo ni kimwe. Hanyuma ati ese ko igihugu cyanyu ari kinini muzabasha kugera ku ntombe z'imitima z'abanyekongo bose? Akavuga ati dufite abava muri Kasai, dufite abava muri Ituri, dufite abava muri Katanga, dufite abava muri Kongo Centrale, dufite abava muri Bakongo, dufite abava muri Uwere, dufite ati kandi aho tumaze gufata ntabwo abaturage baduhunga, ahubwo urubyiruko ruza rudusanga ngo tufatanye urugamba. So muri make niko inkuru ivuga. Amwanya afite munini wo kuyikomantaho, nicyo nari nabateganyirije. Ariko ikiganiro Corneille Nangaa yagiranye na Colette Braeckman wa Le Soir, nuko cyari kimeze. Amubaza mwapfuye iki na Tshisekedi, ni ibiki unenga ubutegetsi bwa Tshisekedi, ese muzagera ku baturage bose? Ariko hari akantu ntari bwibagirwe amusubije, aho yamubazaga ati muzagera ku ntombe z'imitima y'abakunzi, kwigarurira imitima y'abanyekongo muzabigeraho mute? Avuga ati sicyo kituraje ishinga. Umuyobozi nyawe arakora, ntabwo intego ye si ukwigarurira imitima, intego ye ni ugukora ibyo abaturage bakunze bakazizana. Aka kantu rwose ndakaguze. Ntabwo icyo tugamije ari intego yacu si ukwigarurira imitima y'abanyekongo, ni ugukemura ibibazo byabo. Umuyobozi arakora, abaturage bakizana. Ntabwo umuyobozi akurikira mase nayise Kigali, ariko katubyite nka rubanda. Voilà, ntabwo umuyobozi akurikira rubanda, ahubwo rubanda ikurikira umuyobozi. Mwakoze cyane.